Lalmuanpuia lunglei tlangwal le Joel Hlychho Hlychho tlangwal ten tuntuma hian ma hanron hruai dona hemite panhi hi boxing experience nei tak ve ania an mel hi Mizoram mipuin kan theu to ome he LPS profile hian hemite panhi hian ping an ron cher tha hle zanina hian engangin nge an ming an cher le don tuna tanga hun rei lo te kan the don ani semi-final. Joram liana le TC lal khanzami te fa pathum singa ukaber lami pom chunania amani tuna hen kum so pakomi kum sang hi tang khan boxing akhel kan toa jumai na mazat Mizoram ai lo to ni medal pok Mizoram tan halo hon to china state level a hian gold so pathum mala toa silver pathum le bronze se po lo la to ni tinama hi best boxer din hun voi thum lai lo chel ve to ania lung lei veng hun atanga local ani LPS Pro Fight Championship Light Flyweight Semi-final. Blue corner Joel Hlychho. Pasari sing na pangber ania kumsang sebuah somliat variat kan sai haben kuya apianga tuna het kum somli panime ani kumsang ni pangatang kan boxing hi akhel kana Mizoram ai state pon nama local with photo ni state level a gold so palile silver panile bronze medal pathum malola toni ama hi sai na pang ania LPS Pro Fight Championship Light Flyweight Semi-final in Hnihna. Red corner kading lamom hi Gezsong point paliri fit nga le inches lukasang kumsong le pakwa lung le veng hun. Red corner John. Blue corner kavay lamom hi Gezsong point pasaririt fit nga le inches kadasang kumsong hi le pahe. Say ha, blue corner Joel. Tuna hian poisan ronda Tony. Rules and regulation waya dik tak le fair taka in hekturin ka hia tir chua nang ma ni eng lai po dan bo chelo tura film khur turin ka hia tir bo ka cheu sai hat langwal Joel hi style danglam tak nei ani kan ti thin kha ahanin thingkwal vela adar ta hi ahan soi no king pui ta hi achi khuma mati mai tu ta hian anti vel thina chutiang style danglam de mai nei ki a phar kak le ha to ki khian mi tala em maya mi riat po a lo pha viu ani boxer chatak ben ni hemi ta pani hi fitness apo antha skill le technique apo anchonum dun le ni tuna hian kain le kain ain be me ka Lalmuanpuia Lalmuanpuia nia sai Lalmuanpuia blue Joel Hlychho ani anni pani hi wang chuan tuna hian mi puiten khi puiten in lo siat mai tan Lalmuanpuia hian a khela piang hian Joel hi ane zia maya chu wang chuan helai kan soi hi official ani lem mi puin tunin khel po hi inrin theka to lo inrin siakula Joel hian Lalmuanpuia hi tun tu mi su ka the ngei don ani ka lo sim ati tak mani a fit zia kan sia chu wang chuan hetiang khopa
afit jungpo ane lawani chuan joy la hi tle ma in siam that angai don ani tina ni do inti thimrim man tum dun ve ve hanin nui ne so ve la in nui ne so te hi om ve ni tina hi mana le mai tukhan boxer train ka chuan anan nek fu hian mi pui hnen a point ka score de tin ban anan pharza mai thina khi enge ni boru siam nan apon moi nem mai cho muan pui hi arang le maya joelan ama beite abe ang chuan tun tumi chu be thei don lo ni te pon lang ani ma se joelan ring tok khop maya tuna hian eng tiang in nge anin hekang chia ta har khop mai joy la hian lao lo khop maya an lam khum vela to ai no pang ani a amaro chu cholan muan pui hi afit mel khop maya afip tre troboga tin aspid ki thai mem mai ni a one two ki a thai mem maya si phir tlangwal ne na anin nek si phir tlangwal kha one two tha chung chuan ani khalak ram keng kuan tu te mi pui nan le mai mi zo thuamin anan thuam ta amoi khop mai zanin hin Jeju Island restaurant ten Shillong momo mo kan nga to la hi cheng sang ni an pe ani nuam mol khop mai tunin khel hi an sim khur dun boka tin an rap dun boka ni an nek ken indim na tel sim mai ni khai style daran le chuak le style sang hi jela hianin asiam thiam khop mai mi puin an thanian lim pha chola muan pui hi aspit hi thangang mai joel hian atumang hianin ati thei tat lo joel hi a combination hi tha a flexibility hi tha em mai ni kan han thir lo tong khan a swing ki a body ai khianin ngeni a nek phak chin ki mi pu kan bin phak pi alam hian a nek thui thai ma hei hi box a em mai ni a vei nek kian a fule zeu zeu thina nek combination te ki an thiam ko mai tro pan anin chu wang chuan in khel dan to kian thiam hle ani amaro chu round li an khel don nei ti hin hrenga tun chum hian round li hi round thum na vela chun tle min an tha ke zuai deu tura kan ngai deu ngota coloring sual soi tong joela hian cholan bon pui hi voi khat ma la ne ngai lo wa anin tum to ma se ma ni ka zot mai china tun tum chu ama mi ang khan ni to lo wang ka fit mani ka ne don thim ati tat a chot tat joela hian mo joy hoi sen tat me mi hoi sen ni anga boxing khel tur chuan chu wang chuan mani tumle thiamang nek ngam lom vatingam lom mok tan ka chuan in boxing hi khel chi ani lo chu an thiamang hi man man tu ta hianin joela hi a thiam hi amang na sa hle chinani na a hoi sen boka cholal muan pui hi aspi ta thangang mai joela poi ni nek chinang nek le thei kat lo mai ni alo in push back a joela hian an hek sual zau chinani zanin hianin entu mi pui an smart le maya tin mission veng thlang duty te hi an fak om thot ani kan soi le zeu kan zep le deu zau ni chu an fak om thot mission veng thlang mi pui te an chuwa kan loi mai ni organizer te hi blue corner red corner antia tuna khan joelan tlema nan kai kun hi chuanin dar chunga ngong chunga an kudan bai chon kun theilon ani thina te chu sathia ve deu se